Kedamtang thang ni phai kre trogar ni hidipia hitia dung Holy Faith Academy School along annual sports Kepangcheng pon. Bangso joy make adapor phai kepen pangcheng ponsi Holy Faith Academy School alama Borjan constituency Karbiang Long Autonomous Council Speaker Longkiti Mungari dengpen ing thur ponsi joy make ing pupidondo. Na bangso annual sports ke paman pon along lo ke charli muso mara tuma phan break jam ke pathu bi ponsi mesen pen pangcheng pon lo. Bangso maya long Holy Faith Academy principal pen school along kaduriason Josame Tovar la pen mesen a school hem kave puthak KAC speaker Longkiti Munga phan than pachini dun. Halapu KAC speaker Longkiti Mung pen maya long ke joy pona tengke non amat ke Karbiang Long Autonomous Council MAC akilik nangkate bom pena jok thangna bar saita klempon thek thedet po setame la bangso akilik juddet pena phi school ahlong ke nangja son ansatame ipon po posinji musolman to ar dungta dala kubleya hem data kimnom mission lon ningalong pala la sipado ya ne la santa se dak musolman ta adon dolo nongke Labangso Mayalong ex-VDC Chairman Babu Ingti, Ratsai Klembang Indrojit Kathar, Longleki Piabang Phu Borsing Ingti, School Principal Thanbang Lapen, Lo Kachalia Somar Apia Puatung Chetong Dunpen, Alir Alon Pidunsi, Mesen Pen Pachunpon, Dilai Pen, Bijoy Rongpi, Karbiang Long Line.